Wailan na say da po na ya bu ngau awang na chay ni temna. Tini bu awang ba news ma tuman bay konyak yu nen KU lan kaye. Bay galak ULB election cheng ma. Ilak bay abstain na meng lak ane chan moho resolution hangi tem hato ma yong ha se. Konyak yu nen kaye. ENPU mi chat mi lay pay men meng ya alak ching na se. Ibu hato ngau ngunang. Ane ngau kem yi chay bulanda konyak yu nen kaye. Action ya lak se hato ki ibu ngunang. Tokai konyak katok me anyai kending laga taupu apoi mon tijit nakimora hadak unang tokai tomano ULD election ye alak chingna sa hangi ba ENPU hai konyak yunen lan tem hatok me yonglak chingna sa konyak kada landa konyak keyu kaye singla tem pungao ado moilanda chai temnang aneo yelak pe pai kenak ULD election cheng me apoi town konyak yunen keyu lan iman kaye abstain menglak hato ba ULB election ye alak se hato ki bungunang ane FND chingme chan mo home hangi ba ENPU lane resolution dem hato me ya phane yonglak ane ULB election me apoi town me participant ne yemeng lak se apoi town KU lane ipungau hato nguna ULB election chingme ngokam di yinyam ba awi ba awenyu individual ngai lakai hato de apoi yunen KU lane action yalak se konyak yunen apoi lan kai tembungau moilanda chai temna ano yalak pa paigelak ULB election cheng mai yuyu party ya phanma ado ki ticket distribute ne meng bungina ane NPP Nagaland iman o paigelak ULB election chingna mini NPP office man ticket distribute ne meng bu ane iman kata nga de ado ki ticket phabu adok ngau o moilan na chai temna ana tini bu kemba news me tuman moilan na chai bu moilan na ngi bu tuman bai nya no phingam ya a kilala ka dok ma li bu moilan chai nang ane ya mang ya ong bu mini miya do ki iman ching ngoi bu ngina to kai iman noksa ching na ya li bu ya ha ching ne yopo matan ha o se konyak kadalan da hadak ngau chai temna tini bu konyak news sa da malak nang chai bu lai bu moilan a sai de kawang moi man fa